Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam momentum Idul Fitri 1443 Hijriah, marilah kita memperkuat tali silaturahmi antar sesama. Saya Profesor Dr. Syahabuddin MAK, Wakil Rektor 2 UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.